Umva iyi nkuru. Iyo mu mirire yacu hataza kuba harimo inyama, birashoboka cyane ko iyi si itari kugira abahanga bavumbuye iterambere ryose twagezeho. Kurya inyama kw'ikiremwa muntu biri mu byatumye ubwonko bwacu bukura bukaba bunini nk'uko bungana uyu munsi. Iyi niyo mpamvu buri munsi ku isi haribwa toni 930 z'inyama. Muri zo 36%, ubwo ni toni 334 ziba ari iz'ingurube. Kubera iki? Kubera proteine ziba mu nyama z'ingurube zifasha mu gukomeza imikaya, umuntu akagira imbaraga nyinshi. Ibyuko zihendutse kurusha izindi zose byo buri wese arabizi. Muri izi toni z'inyama z'ingurube ziribwa ku isi buri munsi rero, toni zirenga 5 muri zo buri munsi ni twebwe tuba twazibaze. Twebwe Ntarama Pig Farm turi ikigo gikora ubworozi bwa kijyambere bw'ingurube. Dutanga icyororo cy'ingurube za kijyambere mu gihugu hose binyuze mu gutanga intanga. Uyu munsi dufite ibagiro rya kijyambere rishobora gutanga toni zirenga 5 z'inyama z'ingurube buri munsi. Dukoresha imashini zigezweho, dukurikiza amabwiriza agenga amabagiro ku rwego mpuzamahanga. Inzego zishinzwe ubuziranenge bw'ibiribwa zikorana natwe umunsi ku wundi, kandi dukorana n'amahoteli akomeye hano mu Rwanda. Dukorera Ntarama mu Bugesera. Niba ufite supermarché icuruza inyama z'ingurube, hotel, restaurant, bar, boucherie, ikigo cy'ishuri cyangwa se business y'inyama, duhamagare cyangwa twandikire kuri 07 88 89 2051 cyangwa 07 83 35 21 39. Muri iki gihugu ntawe ubona inyama z'ingurube zitunganije mu buziranenge kandi kinyamwuga hatanyuze kuri Ntarama Pig Farm. Zirakunzwe kandi zirizewe.